Reka tubashimire bakunzi ba Rwanda Trends TV5 no mwanya tuba tugenda tubagezaho amakuru batandukanye bagenda avugwa mu Rwanda cyangwa se no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko tugenda twibanda muri politiki, imikino, imyidagaduro, udushya ku buzima n'ibindi bigiye bitandukanye. Rero muri aka kanya tugiye kugaruka ku nkuru ibabaje cyane. Umugore aho yahanye umugabo we wamucaga inyuma cyane, aravuga ati nta bundi buryo nakugenza usibye kuba naguca igitsina burundu, ntuzogere kunca inyuma ukundi. Hagati aho ngaho aho hari hehe? Hari mu karere ka Nyaruguru. Reka turebe mu ijoro ryakeye mu murenge wa Nyabimata, umugabo yakangukiye hejuru umugore we arimo amukata igitsina. Umugore we yahise atoroka, ariko ngo n'ubu aracyakurikiranwa. Wari ugiye gushahurwa yitwa Ndikumana yakomeretse ajyanwa ku kigo nderabuzima cya Nyabimata mu karere ka Nyaruguru. CIP twambaje Amahoro Silvestri, umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru, yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko byabereye mu kagari ka Ruhinga aho ni mu murenge wa Nyabimata. Yavuze ko uriya mugabo afite imyaka 40, ngo nijoro aryamye yumvise umugore we nikuze Annonciata y'imyaka 47 amuri hejuru amukeba, yo ahita yiruka, n'ubu ntaraboneka. Umugore ngo yari amaze igihe ashinze umugabo we kumuca inyuma. Bombi babyaranye abana 7, ariko umwe yitaba Imana. Umugore ngo yari yabanje kunywa inzoga kugira ngo bibe nk'akanyabugabo ko gukora biriya ngo akebe umugabo w'igitsina ntazongere kumuca inyuma. Abana b'uyu muryango ngo ntibabana n'ababyeyi mu cyumba kimwe, ariko ngo umugore yakoresheje icyuma gikoreshwa mu rugo akeba uriya mugabo. Umuvugizi wa polisi avuga ko niba umugore n'umugabo bagiranye ikibazo bagakwiye kwicara bakakiganiraho bombi ubwabo, adakwiye kubaho amahano nk'ariya, bakirinda amakimbirane mu ngo. Inshuro nyinshi usanga impfu za hato na hato ziterwa n'ubwumvikane buke mu miryango, cyane cyane aho benshi babashinzanya gucana inyuma, ugasanga umwe yisha undi kandi mu gihe gito cyane. Rero leta igenda ibyamaganira kure. Hagati aho ngaho reka tuze tubagezaho n'izindi nkuru. Nimba utarakora subscribe, nta kindi bisaba no kujya ahantu handitse ijambo subscribe ugakandaho twaya tubana 5 kuri 5. Yes, mu dushya twishi tuba tugenda tuvugwa muri rusange.